Semana Santa, ashka bendiciones ta apamuanchik kawsayninchikman. Imaynata uyarispa karqanchik kay Pastor Joel Floresta. Maychus yachachiwarqanchik Diospaq munayninmanta qillqasqanpi. Hinataq invitay munayki k'aya tukukuspa kanqa, maychus clausura kanqa. Qan rinayki tiyan iglesiaykiman tukuy medidas de bioseguridadwan. O manchayri conectakunayki tiyan internetpi maychus kanqa iglesiayki. Chaypi uyarispa kasun último mensajeta kay Pastor Joel Florespata. Ama qonqaychu, invitay runa masiykita. Kay Semana Santapi uyarispa kanchik imaynataqa Jesucristo wañurqa noqanchik rayku. Kay libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 willawanchik kayta. Noqanchiktaqri willanchik Cristoqa cruzpi ch'akatasqa kasqanmanta, judíospaqtaq chay willayqa mishkanahina karqa, mana judíos kaqkunapaqtaq wanpu runaq thawtisqa hina. Chay tiempopi pichu suwaqqa, crucificasqa karqa munasqa kuyamasi, azotasqa, anchatataq maqasqa, uhbaru, fierromanta ruwasqa yaykuq karqa cuerponman, aychata orqomuq chaytaq yawarta t'akachiq karqa cuerponmanta. Ashka nanayta Jesucristo awantarqa, qanrayku noqaykurayku munasqa kuyamasi, chayrayku kunan tiempo noqanchik yuyarispa kay wañuyta, salvación ta mask'asanchik, salvación ta hap'isun. Ama qonqaychu, Jesucristo wañurqa noqanchik rayku porque munakuwanchik, mana waq munakuyta tarisunchu kay hinata nispa. Hinataq wakinkunapaq chay wañuyqa locura kanman, pero noqanchikpaqqa Diospaq munaynin kanan tiyan. Chayman hinataq kawsarikuna munasqa kuyamasi. K'ayakama.